Эштузен, да, он правильно сказал. Я по-русски, честно, не знаю, как называется. Смотрите, сколько у нас гости. Сколько гости. Я оператор сегодня, весь процесс я снимаю. Хош пришли. А теперь смотрите, мы какой класс. У кого есть такой класс? Через 40 лет. Ребята, 40 лет прошло. Вот наша встреча 40 лет. Мы в гости пришли одной из них. То есть одноклассница одной в гости мы пришли. Я понимаю, что там у нас класс. Там мы учились. Они вот по старой привычке туда собрались. Elleri var olsa bacıların. Görün biləsiniz deyil. Bir indi bu videoya baxan A qrup yollaşa. Bir deyin kimdə belə sinif var. Sen de bizim sınıfın nümayəndəsisən də. Mahmut bunu götür. Bir sınıfta olmasa. Vakit Bey, bu nesil oldu? Birazcık kızartı. Biraz da Biraz da kızartı vallahi. Yox elə birazcık qızdıranda daha yaxşı olacaq. Bir şey. Cevap veremedi öyle yoktu. Kontrol yoktu. Yemeğe çöldü cevap. Deyəl onu deyirəm də. Əhliman kimin oğluydu? Sırmalaz bayram. Ha? Bayrama. Bayramın. Ələm Türk qohumlarımızla. Əhliman. Qoy bir şey soruşum. Orhan abi nə O da gələn Naxçıvanda olan Koydusunu başına. Ne işte eləmədik qızana. Hadi yani ortuna bir şey deyip. Ben Yarım kaldı koydum.